thlir tu le ngai thatu zong zong ten zawain che bai vek ule voi ni December ni ruksang ni le som ni panga ni a football e be bom bung som le pasari na kan tar lang to na de tun chuma chuan Manchester City le Sunderland in khel tur hi thlir lok na kan neyanga anin khel na mun tur hi Etihad Stadium ni in he in khel enkol tu tur referee hi Andy Medley ani he in khel tur hi tarlan tak angin December ni ruksang ni som ni panga in rin ni zan dariat le chan ve ni dona Sunderland lam hi tun ni pui transfer window in honlaya player la lut thranem takan ni a big club kan ti big six big po ngam tak ti man ni bok awangin he in khel hian ngai fen a hlo le zuala ni anin khel nu nung an match nu nung chunga bi khan clear let sakta ila an match nu nung chunga Manchester City hian chum khat lo man neya Newcastle United an ne lova abak zonga chuan Bournemouth Liverpool Leeds United le Fulham ten ne a chuti rualin Liverpool laka golan chua lo ti lo hi chu abak zonga hian golan chu awangin an tlar hnunga phui tok lo ti chiang Sunderland lam hian an match nu nung panga a hian Liverpool le Arsenal anin ne tok puya Fulham laka 1-0 tlomin Bournemouth an ne a Everton anin ne tok pui bok ani team ni biki tun din huna an point po a in nai khop maya Manchester City hi league table patni nan ommeka Sunderland hi league table tun din huna parukna an ommek thunga chutiang anga teamin nai tak patni in khel tur ani awangin zanin po hian ngai ven a hlo zualani English Premier League chuan chak tur jok soilo ka harsa thina a chan chu club te jok le club lian lo jok ne kan ngai te hian ne na an chan ve le khut thina ni khel som pali ve ve khel to atangin Manchester City in point som ni pariat bu in Sunderland in point som ni le pathum an mu a anin thlau na hi point nga chau ani awangin zanina po hian chak jok tur rin thiam harsa tun season a Manchester City hian chum kwa ne na chang to in chumli chaklo zoka an tranga chum khatan tumpui ten ne tok puin Sunderland lam hian chum ruk ne na chang to in chumnga an tumpui ten ne tok puya chum thum chaklo zoka an tranga Manchester City hian goal som thum patni an khung to lain Sunderland lam hian goal som pariat an khung to thunga anin tum nu ber English Premier League beka anin tumna nun ber chu kumsang ni som pasari dai khani in khami tum khan Manchester City hian 2-0 in ne na an changa khame chakan Sergio Aguero le Leroy Sané ten goal an khunga heng player patni ta hi tun din huna chon Manchester City player an ni to lowa Aguero phechon football chol san to hial ani hei wang hian anin tumna nung chumnga thlir let don chuan Premier League bika chuan sang ni som panga som paruk le som pasari te ani a heng match panga a hian Manchester City ne nan chang 5 veka league niam lama te Sunderland hi an han tla le lop lopa chumin nuwa chuan Sunderland lam hian English Premier League ka ron kai le in kai satli ni lovin team thatak mayan dina mabak po an nei le ani Manchester City hian Arsenal an meka wangin zanin an matchi poimo dona heiba ka hian kumin chungin Crystal Palace West Ham United le Nottingham Forest ten lamma chondona Sunderland ro chuan Newcastle Brighton le Leeds United te an machon chun zom don bok ani chu wangin zanin an hena changjok jok hian thui takin an malam hun kaltur le English Premier League tun season tura hian kongro asudon ani Sunderland tan chuan an player poimo em tia soi thei chu chiang taka aming soi mai thei lo chu Arsenal le Bayer Leverkusen captain Louis Granit Xhaka ani Granit Xhaka hi player ton riat nei ni in Switzerland Arsenal le Bayer Leverkusen baka Sunderland ate captain Amben Frank thei ani awangin he player hi NBG ani ang Sunderland lama hian abak chu player lartia han soivu tur omloma se an chuan ber chu an teamwork hi ani ome Manchester City ero tun season a nasa takin anin thuam thara player po an la lut na sa chuti rualin an mani chua san tu player po an show a goalkeeper James Trafford la letin Donnarumma an la lut boka
heng goalkeeper pahnih te hian goal an chhuah tam deuh awangin in Anfield ero an ngai defender lama ton hriat nei thiau to Ruben Dias John Stones Nathan Ake Baka Gavardiol te hi rin roll an ni a role third player Ryan Etnori an laklu Baka Khusanov le Rico Lewis te player man tlak an ni to awangin an team an ti chak midfielder an lat Luther jersey number 4 an pe here Reinster a oma Mateo Kovacic ombokin Ryan Cherkin le lut boka Nico Gonzalez an alak tlak zia tungtam tak min mu tira Rodrian la nei boka Portuguese pate paliang Bernardo Silva le Matheus Nunes te an la nei chewa tin Phil Foden English Premier League player of the season lo man dong to ngat an nei bok ani Tlarma ni se Omar Mermos an neya Erling Haaland nei bokin Savinio le Jeremy Doku te an nei bok awangin Manchester City hi Pep Guardiola en kol an ni kher bok nen zanina bo hian chaktura rin kai jok an ni Arsenal hemi ma hian an khel Macedonia Arsenal in khel result fresa in City in Londona Arsenal hian van doi palani hlau chuan Manchester City an phur khopidarin Pep Guardiola team hian point nga chawin Arsenal an thlawa ma se City mi khwal tur Sunderland hi Premier League kai thar ni ma se kantar lan tak angin nipui player le the hun hon chungin player le nan suman seng nema point khat chawin top 4 an phak lo me ka wangin ngai niam ngot thei an ni lo City in Erling Haaland an nei miawa wangin goal khung an har sat lova Phil Foden goal ma hriam le tak awangin zanina po ven big ngai an ni ang Manchester ko club hi an tlar nung apopa ashil fia tu chu league match som palia goal som paruk ngot an chu awangin tun nai kum nga chunga Manchester City tlar nung phuilo bertrum ani Chelsea 2-1 an ne chumte Arsenal le Liverpool anin ne tok pui chumten Manchester City hian goal an chu aveka an tiat pui club an khel changa goal chua thin club an ni na hian City laka tun season b ka chuan beise na sang tak han nei hi a har sa chang a fo thin ani Manchester City kan soiruala kan rilruwa lo lang masaber thin pakhat chu Kevin De Bruyne ani a Kevin De Bruyne hian Napoli lam apan santa ka wangin Kevin De Bruyne mun ruak azaw thina chuti rual chuan Manchester City a khellaya FIFA Ballon d'Or dong thei Rodri an nei miwa wangin Rodri laka hian beseina sang thina October tha a hunrei takain liam no lo let le ma se liam dangina tlak buka wangin achol atul le fo thina Pep Guardiola hian Rodri tel lova khel an zirangai fo thina zanina po hian Rodri hi a inlan lo arin omzo kani Rodri omlo ma se tarlan tak angin Nico akel tha china chumi pialama Bernardo Silva ache thattel bok awangin zanin khel tura hian Manchester City laka hian buk chu arit jok lepem oti rin thei ani chuti Rollin Sunderland hian club lian an ngam kan ti to ka Granit Xhaka an nei awangin Granit Xhaka hi player ti phur thiam teammate chauphura han fui thiam tak player ni bok awangin zanina hian Granit Xhaka le athiante Sunderland lam hian ne nan changani point amak lovang kan hriat mai hau lo tura ro chu kumsom ni pangami Erling Haaland hian Premier League goal za akhung tlingta a goal za khung tinnana game ma mo tlember ni in English Premier League record ro pui big siam Alan Shearer record akhum England le Newcastle United striker Louis Alan Shearer hian Premier League games za somni palia tongin goal za akhunga Premier League goal za khung nana game ma mo tlember record ani Erling Haaland ronlan nuwa ero game za som pakhat akhela tongin Premier League goal za aron khung dera Premier League ka goal khung number record siamero Haaland tan ala hau tak ton ani Alan Shearer bokki Premier League ka goal khung number ani meka goal zani somruk lai khungin hemi khumero Erling Haaland chuan ahar arin thua soya Premier League ka goal khung number record chu ka hria atamma main ka hria ti in Erling Haaland chuan in veng takina soi Erling Haaland hi Premier League ka goal somnga khung nana game ma mo tlember lo ni to a
goal za khung tura game mamo tlember ani chun zom le awangin zanina po hian goal a khung le lovang ti soi thei ani lo goal khung hi katum em thina ka team te pui hi katum berani ti in Erling Haaland hian asoya zanin in khela po goal a khung le ani po in amak lovang